Luar Kapatisi TV. Ka Motorsports Club of Meghalaya kan sepelong ya ka jinga kopnya kali balatim kum ka MSCM Off-Road Trophy 2.0. Kani ka jinga kop ka balai sngi kan long na duk ka khatsan terik but ansapen kut ha ka khatnya terik ukulalang kod araja apun riu. Ha mau kodok tiulie mau jrong but hamadan lingki like lingkod East Khasi Hills District. Ha kani ka jinga kop kinong penyai ki kemidenti ba kinong shimbenta kin don kumba Sapho haduk san phongot na ka jilla Meghalaya, Assam na Nagaland na Mizoram ban na kiwi ki benta jong ki jilla ka than cha te lam mi ngi ni kong ni sap nga ai ya ka happy new year kasnam thamai ka sok ko kamen ni phi baro te lingba ka ni ka karwa ni wan sini seti mar pentip ba ka Motorsports Club of Meghalaya ka MSCM kan penlong ni ka off-road trophy ha ka khatsan tarik hadu khan new tarik January arajar arun reo ha lajeng kon kata ha kasing ka jakale kai kan long ha umstem lamle but wa umyam te ya kan ka event jungi nginya sno kti lang bat ka lajeng kot sports club te ha bani kong ai khuble ya ka government of Meghalaya limba ka sports department ka bla yarap ini ha ka event ka ba adem menchim snem bat kumju ru mentau snem ni ai ka jing khuble ya ka tourism department maka ai ya kan ka jing kersan ha kan ka event ka pangin long lasim to yo next week te kumju ru ni ai ya ka karwa ka khuble sia ka DC office bat ka office jong SDO ba kala ai ni ka permission bat penlong ni kani ka tamasa off road te ha ka ju ka poru ni ai ka jing khuble yaki supporting partners jumi kum ka Sera The Roots ka YST Tires bat kumju ya baro ki Motorsports Club jong Meghalaya kabala don kat bangi na ka por sa ka por lemba ki events ki belada ki belada kersan ini man kapor lemba ka jing sim mentalang ki jongki dia hakni ki event ni expect hanru saupo hadu hanru pho ngut ki participants ki bane sim benta na ki jela na ka jela ka jongi bat kumjuru na ki stage ki pemarjan di notice but ni kmilanti ba kindon ka to ni ngut ki banwan bane sim menta na Kerala te ka thong ban kong kalong ba ngin ban kentiu ya ka Motorsports Club hakani ka jela kumjuru ban pau pat ba ya ka sab jong kinong ile kai but ban ai men sim ru ya ki lingba kani ka event jungi ba kinla ban ai rank ban compete ha kumju ha ki national but ki international events kumban supan kan mauru ba hakani ka senam ka belada arajar pesan ngila don I members jungi ru I biani nongro ibala represent ningkong do hakani ka rainforest challenge ka balong hagawa telingba ka jing sim benta jong iru ni khwilenti ba kiwi ru kin body kini banuksa tang bangin yo ban khre bhai la dia nakini ki events ki ma penlong ni khanang ba minla bani ya tenju bor habangi poi ban ni le ka ya ki event ki bahe ki balong sabar te hakau ju kaporu lingba kani ki events ni kwa ban khot ya ki pat ba ban wer bat komju ba ya ki tores ki bonabar ba kinwan manesin mentalang mansaki ya kani kata masa kebangin pelong hang tei halat jengkot ngiko apan pentip ru ba ka klub jengi ka MSCM ngila dai ki registered member hapo ka Federation of Motorsports Club of India ka FMSCI te hagaju opor ngikot sumhai ki kenhon prasu ba pinnya don mentalang hakitek event jungi ke banlong nadu ke khatsan tarik hadu ka khanyo tarik jong January arjar akun bio ha lajeng kot te ya ka technical aspect jongani ka tamasa ngan khot di vice president bain sumha ban brief khanjat phang ka technical aspect di hakani ke event jongi indon lightly category mo ta super stock modified but pro modified de ngindon we special category kata dika fiddle break challenge kata ni kedi ke open category ba ki kilo kali ke fiddle break la ya banyak sembenta jika entry fees jo kini ki light category ka super stock nong prahaja ka modified kan nong 4000 but ka pro modified kan naik 1000 di hake ka stock but modified kindon kumban real stages kan bah pro modified ring sampai kat number of participants kan dei 100 do shipoi katangin sa deciding ayo ka total number of participants ki
ki ban long hin on job ki points kin base ki flag points ki hab shim ki cones ki flags bingin abu hapo track but ka timing ka best timing mo ki bayo ki points ba head ha ta kin long hin on job ni event the track medical bone ketika natural terrain he but kinjat kan site ki du bagi asisna de JCB ban pen rong ini kali hagit ki jaga bagi asisna ni di ki kali ki stock ki duk de ki ba kumara awan company be kum ki bala awan be company mo ta ki tires sering nak ban change ki kan bagi modify ni aila de ki ba ban change ki engine ki tires ba tunjuk ki pedal brakes ingin sha ba ki pro modified pada ki ban modify ki kali kat bagi mon ki bo winch ni ki tires ki ba ki axles ki engine nanti ki nila asal mah ka pro modified ban modify ka kali dia tahu total cash price kan de ku lai lang 20,000 nam ta ki jong jong wa total cash price okay ka cash price kan top lang baru likely ki kategori kita lai lang 20,000 okay kan dan first kan third ro ya ki you nata kali dia kategori kan dan tingin sa special price ki ladies kategori ro first price kan no second kan no third kan okay first price akan pro modified kan de 20,000 na 10,000 lại 10,000 jika modified Sunpro lại 10,000 but jika stock de Lipo Arpo benar sang saya belajar dulu kita pembahasan ki no yang kain teh jadi lagi baka kadon siapa kata lihat hari ini kantam hani hari jenah ni jenah juni ini teh kasih juni dikla ada yang compete la ya kompil apa ini sedang mentau sedang ikan pura seperti kategori ikan teh dikini ikan teh hab ya kompil kan bagi inonya sedang itu agak kadang kategori bagi kuah hal ini sudah belajar tinggi yo kumba sanpusan ini balas bagi hal ini sudah belajar jadi kita di penasar lawan bal jelang nah jelang amal sih yang tahu sih ni expect lah don before na Kerala air begini wan tinggi you should expect it in one tapi kalau itu continue tadi bangil hatoi kalian bangil create awareness di rumah lada tiwa banyak track kemudian banyak surau kata ketika as part of road safety awareness kada mungkin tu ikibat lada tiwa banle kita lane kinu bahas di modified kali oleh kemudian banyak surau banjat surau banbu jingmai kemudian kiwan compete akhirnya event di bangilan le terbang menentai